Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Permintaan ko Allah Subhanahu wa taala sa giyang iya oras bertanong makakuha sa giyang lipantag sa giyang iya pumalo sa tanom makakuha tanong sa una lipantag sa iko tanong di kapagagama. Yang kaisar mga bird na mix no na ayan tapayan na si kapakarayaga si ko agama Allah Subhanahu wa taala sa sagyan kayo pamanatan to din aminda kan so piti barangan aukit imbabago paano no sagyan kaya no Sheikh kami guru kami adna ipil kay sa kami mga kami mapakarayag pipi agyan kaya paganero na pakaisa na mipantag sa giyang Ahlus Sunnah wal Jamaah anto na ikapit o Ahlus Sunnah wal Jamaah o si iko diking gulalan wagama Islam. Sheikh kami na bangar kami mapakaray sa masabubud mipantag sa giyang kaiya pakay sa Innal hamdalillah wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Gyan kaya programa tanong na programa ini mipantag si ko kapagpakade mga si ko agama tanong agama Islam nagu kapambagi sa usayan si ko kipanggulalan tanong sa gyan kaya agama tanu agama Islam. Gyan kaya pagay sa gyan kaya pagaritanong na mipantag sa gyan kutuwa i'tiqad para tayo Ahlus Sunnah wal Jamaah o di na tindog o Ahlus Sunnah wal Jamaah si kukipanggulalan sa gyan kaya agama tanu agama Islam. So Ahlus Sunnah wal Jamaah mga urip na Allah na giyanan ititua onton kipanggulalanan si iko agama tanwa agama Islam. So Ahlus Sunnah wal Jamaah na giyanan ititua lalan kipanggulalan tanu sa giyan kaya agama tanwa agama Islam sabab sa giyanan inukitan o Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahaba niyan Mia alwi o Rasul sallallahu alaihi wasallam agyan kay Ahlus Sunnah wal Jamaah agyan din sa pambatuan sa At-Taifatul Mansura sa kiyalu yaon o Rasul sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq mansuratun la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amr Allah. Mia ali o Rasul sallallahu alaihi wasallam adi din mapipinda agyan ko to mga pagtao apa di si ko ummatakan si ko kapag padadamiran si sagyan ko to benar pugugupaniran agyan ko to benar na pagtabangan siran o Allah subhanahu wa ta'ala la yadurruhum man khalafahum na di kiram pagkabinasa sa mga tao supak si ikiran wala man khadalahum na gudikiran pagkabinasa sa mga tao apakarunden sa giyang koto al-taifa ang mapapadadang ko benar at pugupansiran wallahu subhanahu wa ta'ala hatta ya'ti amrullah taman sa makataling umaagyan koto bangkit udi na kanggaba wallah sa giyang kaya dunia gina nagya batu sa giyang koto Ahlus Sunnah wal Jamaah. So Ahlus Sunnah wal Jamaah na bituan siran sa Ahlus Sunnah wal Jamaah sabab sa siran na mauumpong siran o diin na aya diiran diing gulalan na susunna o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa giyang ko tuwakatero o Rasul sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Paliw kata sirakan wagyan ko tuwakakuan yung si ko sunna ko at igo Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto sunna o mga khulafa'ur rashidin. Na so Ahlus Sunnah wal Jamaah na aya ko kuaniran
na mga sunna o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bituan siran sa ahlul jama'a sabab sa mauumpong siran na gumatatayo na siran si isagyang ko to kakakapitiran si ko sunna o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya na si isagyang ko to akatiro o Rasul sallallahu alaihi wasallam sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluhum fi an-nar illa millatan wahida. Ay mana niyan na penggrupo sa mga umat na tigura sa sallallahu alaihi wasallam sa 70 agutlo na sulangon agin ko to 70 agutlo na langon din ko kulog ko na ka jahannam inon tabwagin ko to isaw ini sa Rasul sallallahu alaihi wasallam antawa asiran namya aloy agiw to su jamaa humul jamaa maana niyan na mga tao ang maumpong si sunna o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayatin dagu ahlus sunna wal jamaa kung diran iking gulalan sa gen kay agama tanwa agama Islam na aya mi'yar aya taksiran na suqatir Allah qatir o Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto tindag o mga khulafa o rashidin. Genan itindagiran. Yan ba to qatir o Allah وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا. Genan ipugukitan ahlus sunnah wal jamaah ama yatigin tigo Allah ka makapsupa-supak kanu sa gin kutwa shay alin yung pagayunan na ay hukuman yan nasu Allah subhanahu wa ta'ala ipaganda si ko hukuman Allah amay katitugano amya marateya paparatean niyo so Allah nagupaparatean niyo so anongan amawri kagenan ipitamanan amapya nagugenan ipitamanan ay manan yan na kapusan si sagyan ko to galabak sabab sa ay pakabagay sa desisyon na sa hukuman o Allah Ta'ala na gusto hukuman o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bape ini kapakasupa-supa ka o ay manan yan na mga ara, mga pamikiran o mga ulama na si isiran pagando di sagyan ko to akatir o Allah nagukatir o Rasul sallallahu alaihi wasallam sagyan ko to akaturaun o Imam Malik rahmatullahi alaihi كل بشر يخطئ ويصيب إلا صاحب هذا القبر وأشار لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم sulang wanatigin o manusia na karibat nagu papaka atul uli na karibat nagu ketabu sagyan ko to abnar enon tabu atigin so kirag sagyan kaya kubur agenan so Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab sa kanyan na di karibat ka ayamanan yan na maksum nagu aya di inyan di imatiro na panduan o Allah Ta'ala wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha daab di imatiro o Rasul sallallahu alaihi wasallam o ba makapupon si kubaya ginawan yan may pantag si ku agama Islam inunta nagyuto na ipagwahiron ang makasisaling ganata si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Isa katiro Imam Abu Hanifa in sah al hadith fahuwa madhabi pagayunayunanan agin kanan ang mga a'immatul arba'a so Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal na magayunayon siran sa agin kanan nakatiro aamay ka sah agin ko to hadith na madhabami madhabakan atiku Abu Hanifa ay manan yan na lamuan akatiro na basta mi supakayan so katiro Allah katiro Rasul sallallahu alaihi wasallam na ipalabot kakana about to tindag o mga ulama na butindag o mga tindag o mga salafus salih ginan imakampat ausayan ipantag ko tindag o ahlus sunnah wal jamaa so Imam Malik na niya yan من ظن أنه أحدث في أمر الإسلام سنة حسنة فقد اتهمه صلى الله عليه وسلم بالخيانة فقرأ قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ياتر إمام مالك sadun sataw bebagu udiin na ayat pamikiran yan na bebaguan yan sa agama Islam sa geng ko tuwa pimbaguan yan na